ታውቁ የምታወቅ ሰው ማስተዋወቅ በራሱ ሌላ ቋንቋ ስላለው ኡስታዝ በድሩ ሁሴን ማሻአላህ ተባረከላህ ጀዛከላህ ኸይር እትፉ ደለና ኡስታዝ ሃይደር ማጀቱ አስመት ባታኒ ጅርቱ ማል መሪያት አለ ከሳዲስ جمال كل السلام موجين ترى أرجع هرجع كانت نور كهرك فده هذا وجه اسمه أفواه فلولا كأنه مرجته هرجعون سليم وكفدا مسلم كون ولدي كرشيكم البشر الله أكبر ويتكلم كلام سكرين ما شاء الله تبارك الله وكرشيكم البشر وسليم ولدي يوم كجولا مكاكي يامين بقولن كلام ولا تقولون الليلة ما شاء الله تبارك الله رب السلام عليكم عام سجرا عبد الله مياسبه ada marran fe sagale bareda dam sa bareda akki yakanalle tikosi inkorresu me sagale sa dagge fenna abdullah nasalo abdullah asma yonoto image fan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nama jabamiti wajjanga babada hasawan derada isnin tawu inni bira yo daabadde fi yo ta'ille wal magita yo kay irna waya irra inshallah jere isnito kay wante kabiro galata gudda akka isin gammadda laaluda kore fara barbaddu muslimatif kore fara barbaddu oromiyatif mana dukkana sanii keessa baga rabbi isin baate isiniin jedhe garuu harki keessanillee kan gammachiifne waan ta'eef inni bira raayyaa abbaa maccaa gaazexanyaa addunyaa guutuu silaa taarika lama irraa haasayuu barbaade naasayu amma waan ta'eef raayyaa abbaa maccaa namni afurii nama biyyee jiru nama biyya jiru nama biyyaaf jiru namni kaa dhiiga kennallee dhufaa ture namni nama afurii isiniin jedhe tokko nama biyyee jiru nama qabrii seene namni salaama salfii hiriira itti ba'e jiru tokko nama biyya jiru waan biyyirra jirtu quban qabu hin gabromte hin bilisomte hin hiyyomte hin duroomte homaa quban qabu carraan isaa carraa afur qofa nagadachuu bocachuu qotachuu isima san qotachuu carraan isaa carraa afur qofa kana lammaffaan nama biyyaaf jiru raayyaa ittisa biyyaa islaamummattis sabummattis maal jettamme raayyaa maqaa muluu walitti qabate awwaluma wayitabbaan itti baasu raayyaa ittisa biyyaa kan islaamaa kan oromiyaa muka hindi isaa mi'aayuu fireen isaa mi'aaya du'aayii abbaa jifaariif raayyaa keessan bahe ka 4 kiiloo galulle keessan baase malwaa kana qofaa miti garuu raayyaa waan ajaa'ibsiise homa lama qofa ol jedhee gad taa'ee fi ofimmoo wayitaasitti birrii guuran kana waan birrii yoo haasa'e ammaqaan kun nan hojjetu ana maaliidhaaf jennaan ammaqaan kiyya wayita biyya guutuu keessa deemu keessa galata guddaa garuu adda dalagee waliin hin dalayne waan ta'eef ustaad kaamil shamsu ustaad haydar ustaad raayyaa abbaa maccaa ustaad suufiyaanii fi ustaad jamal alii oromiyaa bayaa seensa warra rakkate guutuu mana gartanii mootu akkanaa kana dhaqanii ummata keenya ziyaaruudhaaf mee haamila isaanii
كبير بكبير يوم مكان تداري نجد سنينجر مكانتي أنا مكانتي عبد الله إدريس لما فهم مكان انترناشنال سبيشاليست كيشي مفتشة كان كبيرة أمامه غراغرما خذ من الإبل ثلاثة خذ من الإبل ثلاثة ومن السكر ثلاثة ومن الأسد ثلاثة ومن الحمار ثلاثة ومن النهل ثلاثة تبقى من الإبل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت قال يوجيس اتفاقا ويرابط اتفاقا لأنني قال بيتور كباس قال لي ويتجيس اتفاقا واني أمتني تطبقوا شنطة نتفاقات وللمالك وكيسة الرئيس نتركا قال دعوتين تتجنن دعوتنا نمني تقول اتفاقات ندعو أمس بودس كبيرو أمو كيسنين جيب كبيرو نتي ما الفرق فرق ما قرأ خذ من الحمار ثلاثة هذا الرواسة يفرد وجد تاريخ الرد وأفرد ميتور بتاريخ الرد هذا الرواسة يفرد وجد سنرى قرأ قرمان هرديدو تبي هرد تعليم مان هرديدو واني قبضتك واني بردك هما قرما ديتك هرديدو واني زنا فكا صفا هما قرما ديتك Habiro ummo asaya isini tubes were bitan wajjani gababda hasa wali dera kaje garu gabab sura oromo mana afur kambi irratti international oromo mana afur kambi garu lama barana di fidelir oromo mana afur kambi mana kartabirani mana jaraka mana kira mana hida mana kira mana jaraka mana hida jadi beda Allahu akbar insyaallah rabbi tirunde bismillah dodo tenya rumah kenatian sudan hamsa sedikit nabe Ibrahim Muhammad kasih malik jama cekinan abaka kenati dunia sera abile kenabi Ibrahim Muhammad cekinan kasih malik jama Muhammad Khalil cekinan kasih dunia sera Ahmed Abbas, betul ni rumah ni, betul Ahmed Abbas. Ahmed Abbas, ini kajian sebenarnya, ha? Betul. Ahmed Abbas orang jadi daerah ada Hindu jadi rumah. Kerja rumah apa? Isani pun balik. Boleh, ulbadu kasih pun di jama, fuad tanam kasih pun pudan, jadi dah mereka. Haji Mukhtar Muhammad kasih kumari potong checking konuti. Nergamberas kenega ke bijra berkebua Abu Batuta fala berbadu umat muslima kantaan maka obbo tamam abba ulqutin karshi kuma digdama obbo tamam asba amale ku birri kana ranfuran ne dawmandi yeroto kwaskota obbo tamam tabulku donortiya fala gikomu tabakon sim Haşidun. İstersen Malik tamam ababul bu. Kadın gücü alakadan አንድ ነገር ልንገራችሁ ኦሮሞ ቤት የለውም ማለት አራት ቤት ነው ያለው አለ መልሶ ካርታ ፕላን ያለው አለ ጨረቃ ቤት ነው አለ አንዱ ደግሞ ክራይ ቤት ነው አለ ሌላ ምንድነው እስር ቤት ነው አለ አሰነድ ቤት ማከላዊ ያለ ስለተማማን ድብሩ ነገር አለ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. አቶ ተማም ለኔ ተበቃ ነበሩ እዛ ማከራይ በነበርንበት ወቅት ለሁላችንም ተበቃ ነበሩ እና የመጀመሪያ ቀን ፍርድ ቤት ስንቀርብ አንድ የሚያስገርም ነገር ስለሰማው እሱ አላህ ካፍላችሁ ብዬ ነው እኔ ሼህ አብዱራህማን ጋር አብረን ነበር ፍርድ ቤት የቀረብነው እና እሳቸው ተበቃችን ነበሩ ይሄ አካባቢው በጣም ቃላትን ያጋነነ ይናገራል ማለት ፍርድ ቤቱ እንዲቀበለው የሌለ ተአምር ያወራ ሲናገር መጀመሪያ ስለኔ ተናገረ ይሄ ማለት አወሊያ ላይ መንግስት ለማወጅ ጎራዴ ሰብስቦ እንደዚህ የሚዋጋ ምን ነበር ይሄ የጦር መሪ ነው ሲል እኔ ዞር ብያየው ማንን ነው የሚሉት ይሄ አቶ ተማም ጸባቸውን ስለሚያውቁ ዝም ብለን ሁለተኛ የሼህ አብዱራህማን ነበር ሼህ አብዱራህማንን አካባቢ ጉሜላ ይሄ ሰውዬ ማለት ያልቃይዳ ዋና መሪ ማለት ይሄ ሰውዬ ነው አቶ ተማም ጸበል ላይ ያረጉና ኡሳማን ያገኘው በላ ሲሉት ሰውዬውና ደና ዝም በል ሲል አቶ ተማም አንተም ዝም በል ሲል ዳኛው ማለት ተገባና ሁለታችሁም ዝም በሉ አህመድ ናስገብ አህመድ ናና አረባት አህመድ ናሳልፉት አህመድ ሙስጠፋ አበታርጉ ከበት አረስተስ ገለቶማ ራያን ወለሰ ኬኛ ራያን ነው ቤተሰባ ወጅሪ ለመጉደነሲ ወይ ራያ ደሩ ጀደሜራ ወንተ ደበለጀ እንዲሁ አሞዋን ታጁ ነው እንግዲህ ራያ ወንድማችን ነው ጓደኛችን ነው አብሮ አደጋችን ነው ስለ ራያ ብዙ ተብሏል ጨምሬ የምለው የለም ከራያ ጋር ስለቆማችሁ አመሰግናለሁ አላህ እንግዲህ ያክብራችሁ ከዚህ በላይ ብሎ አይኖረኝም አመሰግናለሁ ተፋደል ተከማ ኸይር ለምሳሌ እንደሆነንጀሩ ለምሳሌ እንደሆነንጀሩ ወሊስ ዩኒቨርሲቲ ነው ሲሞባይቱ ረብና አገባዩ ለሰፈው ባከው እጥሩ ገንዘኛ በጥሩ አጅኑሩ ከርሽኩ መሸንተና ነው ብላችን ይዝረን ከርሽኩ መሸንተና ነው ብላችን ይዝረን አላህ ረብሳን ባቀበል አየ እጥሩ ገንዘኛ ቶለ ከረየለን መሻይክኒ ቤቲ ዱበኔራ አከዱራኒ ታክሲ ነው የርጋ መዲና ሁዳ ኪታበ ሙሚታ ወጆኔ ነው የርጋ እንጀረን አምና ሁማ ደበኒ ተቆጀለ ተስለ ሁማ መኪና ላይ ሁማ ወፈተን ቀርሲ ላይ ሁማ ነባገነን በመሻይ ከከነ ዑለማው ተከኛ ነው ከበኛ ውጂ ከኛ ኢሳናን ከራዴና ኢፋቴና namni ulamaan kabajne innu kabajaan qabu jalqabu mar'ayyuu jecha kanarratti walii gallaami namni ulamaan kabajne kabajaa qaba in qabu namni ulamaa arrabsu namni ulamaa qeequ namni ulamaan waa jedhu isumatti du'aadha jalqabuma isatti du'aadha nama du'aattuu namni nama duuba goree nama dhiibe ustaaz Raayyaa yoo waa jedhu ka dura jiru sun akka dura jiru beekee jira nama yoo akkana dhiitaneessa jira namichi dura jiraani namni namni duuba goree dhiitu isatti dura dee'aadha ulamaani kabajaa kenna ulfina kenna jireenya kenna ifaa kenna bakka isaan hin jirretti jiraachuus hin dandeenyu ardiin tun illee hin bareedu samiinis hin bareedu kanaaf yeroo takka as ba'anii sheekni kenna Sheekh Mahmud qarshii 50 hamsaa shii bir Sheekh Mahmud warri 50 jedhanii duraan dursee ani taarika gurraacha san keessaa uummanni bareedee kaadhaa sitti jedhamu kun qanii gammachuu qanii ifaa qanii aduu uummata keenyaa baate wal geennee gammachuu kana qooda irraa fudhachuu gammachuu na dhagahamuu isin ibsuu barbaada kanatti aansee qanii naadhaa kun duula qabsuuti Oromoon akka jettu duula waan qabaniin duulanii jedhu. Kanaafuu duula qabsoo kana bira hafuun akka shari'aatti illee
namni duula qabsoo biraa duubatti deebi'e dilii guddaadha ya rabbi. Dilii guddaa ibsu. Kanaafuu jecha wahiitu jira. Jechi sun maali? Hayyuu dura namni dubbate akka waan biqilaa haameetii jedha. Hayyuu dura. Namni hayyuu booda dubbate akka nama qaarmaa garbuu guureetii jedha. Ani kana jijjiireef namni abbaa qabeenyaa dura waa kennu akka nama biqilaa haameetii jedha. Ka abbaa qabaataa duuba waa kennu akka qaarmaa keessaa garbuu guureetii. Kanaafuu qaniin har'aa qaniin qabsoo waan taateef anis akka dhuunfaatti kuma 50 akka dirjiitiin illee itti mari'annee maqaa dirjiitiin inshallah gumaachinaa galatuumaa. Ulfaataa galatoomyaa galataansi በመቀጠል ወንድማችን መሐመድ ዱራ ገሜ ታላቁ የመፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴዎች ምስክር ዳኞችን አቃቢ ሕጎችን ያስደመመ ዛሬም ያው ግንባር ቀደም ነኝ ወደ ኋላ አልቀርም ብሎ 50 ሺህ ብር ሰጥቷል። አላሁ አክበር። ነሾ ይሳ ጠበቃ ናቸው። እኚህ ከጅማ ነው የመጡት 10 ሺህ ብር። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እዚህ የደረሱ ያሉ መልእክቶች አሉ። ሚስባህ ሳዕድ ኑር 5000 ብር፣ ብራ መሐመድ 5000 ብር፣ አህመድ ሙሳ 10000 ብር፣